Alo tonu mai le sao. Greg nei tai au. Good morning Greg. Malo le usu nei tai au fo. Talo falava talo fatonga taua ia mala urua sa se dua male fionga ya no ni tula tai au. Ia ole va ai lava male to ai ele mana ia ele o misi lava tai au male la e matango fia le fionga ya no te to ya se tu langa foi ole momos. to ya se tupi Ile o te vai al sau no tai au mana. Oh fo nu e sau al tu langa foi lele. A uma tua i a roto mos na sao fa. Okay, vai aku jangan vai no ai pressure por pressure te teni nga kapteni nga ia. Elisi a fo matata fo wanua la we. La wa makanga faianga to toyo. le tamutia o nga vo ya ya ma we fe so ti toyo ko Patalo wala vol por kalame. Ya pati mo ali ala ma vuta we fiti. pula Pati fale tonu va alta to fianga ya pia lo le sa. E pole la fo me sele ni te se vai ngolo. Ya ore na va talo fa joy fa ya uma fonga le presidi man pulenga mal au finga luenga fa lo mo fa anga ya na la tolu fa talo fa joy ya ai tau ya le o tatu lia ya le nei masina ya u afar tau sanga ai ese de vaver tau sanga le ya ai le o mafai ona se ese lavar fa lo fa anga ya ma vanga mo wa la no fo lavar fa lo fa anga ma le sketcho ale mana o lo tele tanga te fa anga ile aso timunga ile aso la ina tau lo wa so lava se vanga ma tau te tapena mo o iso stem Malo fa vetai. Wa umar tatu special foi le sulta sa pola ya lua. o le masina ni usal masina ato ale ni Ia. ia le atele na ta pissa i rola le sa wona mele la sa Pe yo lo so telefonia la sa ya o te rola o sol volo tonga la o sol masina e ai la pata fala si os fai malos par fa no se o la vertunga ia tau la valtini ia ai se kueri pa leng ia me ka kala ve ya ia o sa vali fa love chong ta tu ti amata malabia e ma tu ti au ti lo fo ile tu lang o so fai so ia ai ti lo fai le fai no ma mai ma se o lo aso line ia o le ti munga le vai tau le ta to ia ia e mo lava ona fai lo tu lang ro ta to vai la o le pito mana o ta to vai la au e au nga mo manu mo au fai la man ia ai au nga fo i mo na ta to la au plant ia mata to animals tu lang va pina ia e ta to vai la mo tau ti munga e ta to vai la e fa nga mo tau la ina e le ma fai ona e sau le tau a timunga ia sa fanga ila fitu aso polo tasidaso ia e ono ia se vai nga foi le feme me ia tulanga va pena ai ia baila au fa tawina fo lo fo ia pe el equalin e sui fa tasi mal tato baila au fitu aso mal tasidaso ia ona fanga ina le ia por stika voi longa o le alma ma fo timunga ia lo tu lava baila au pipi ile vao pipi ile la au lo etum fai mate ia ona tine ia lo le ona e mau le peswi sa tolo emna mia mo lo baila Mana ia. Ia wai e isi tangata e pe e kau tāwhi ofi mai ngā ruenga pe au inga ki munga. Ia ngai e le vai la au na e mawhaina. Ia, pena foi la tūlanga i lau peki foi lea mo le whenga lau konga ka pisi ma vaenga wa pena. O lau e tato vai sisi. O le tama leo sisi manga upapa o makua whalenga mea. Ia lo e tato vai sisi na o slack and snare po le slack out all weather. Em whai ona e whaonga ina i le tau timunga. O le a foi le mamafa ia po le po ta whenga ia. E malosi lava ia le tato vai la au ni e le mawhai ona tinea pe mouno fia i le timu. Ia o tato vai sisi as whai so. Ia ona ia le ava noa em whai ona vave mou tau timunga fo ia. Ia tūlanga na lo watu e wha mawhasu mai, tala mai au. Ia ona ile amnoa mātou te wha mtatala ina tua. Ia benefite o le tangata vai whaatau. E tūlanga lo e ia tato vai la au ne. Ele vai la au lenga lo pese mai le vaso se vai tu nei. I le tato masingi le stocka. Wa alu ka ko vai au. La alu tato vai la au. To telefo inisi o la tu va. Tu mo whaatau ina. Wa alu tato masingi. Tau dia tato mesin. Ia alai tele tato stock. O tato mesin dia stock. Ia pe ona o tato por kalame. Pe o se tulina mo le ma. Ia tulina mo le fa tato. Ia e le vano e alu uma. Ia le vano e te alai fortaia. O lai pe le o la po ato. Ia tato mesin ne ia e se kilang taima. E fai le taima. Ia ma fai ona ko ngiki solo ia tu e fio tato fali.
ia ona whangalo lea, e se avano e mwhai ona wawe uma ia tatou waila au le whangaina msini. Ua o le noso po le ngutu le whangaina tatou msini ni, e 0.01 le malosi le pressure. E pasi fo ila se tulu. Ia ai le pispisi pe o tatou whangavao. Chak mali ya. E pesa mali ya. Please mali. Ele pressure just machine. Ele pesa ila chak mali. Tunangan just machine ya macam ofia vela just vela o Florifens male nebisen. O vela au. Ava pe o tu va tu mo fenga fa tanga ai tanga tai lau sila fiele just machine. Empeana fa tanga na o vela au. Whaonga lo leo lau whanga whao leiri whani. Ia pone tatou hand spray a fui rea. Nau na sui rawa vai paua o lea. Ia sao ia le fua whatatau o le vai la au. Alright. The very first time me ke apala hinga le vai la au. E lua se fulu pasene tau na apala ia. No, e lua se fulu meals. I tono tasi lita. I le apala hinga longa lua. Ia e kaona le kau wha vai vai. Onga lua maa losi whanganga mua mua. Ia ai le possibility e mwhaionga plasi le vai la au lea i le outdoor lo mota. E le te o mai le initiative. Po o le namu i lau whadi. Ko se pe o le afo, o le au ngā o le vai la au lea, e wha se singi e ngamu. Nga ke chasing ali injeki. Kuri ese. Kudi ese malo mota le injeki. Mota malo whanua. Au le mana ia nga, e mwhaionga e pala inga indoor, e mwhaionga e pala inga outdoor. Au le wha mua mua ia le au mai e tatou se playa mo tatou masini ne ma vai la au. Apalai le outdoor tatou vai la au. Mai le se namu e luatu ton, o le namu e sau mai fafo. Sau mai fafo. O le inseti e sau mai fafo. So e kakau le akaku. O nga apalai ia vai la au i fafo. Inga ia mwhaionga ngaka i fafo. Peto e se seni atuanga i fafo atu. O isi ka kovai la au le mango fo le tulo o le ange tulo u fa fonga le tulo. O le ange le solo ku le whamalama ma le lau papa. E mwhaionga whangainga le kloa. Okay. O le vaila au malo sine mo inseti. Ia o ia le fale no matou whangaina experience fo ia nei o tatou tangata nei tatou vaila au no. Ia na whangaina leo tatou fale na mo so o tatou tu a leo ia tu lou ale ta ua fo so tuala i siusenga. Ia longa o manu mai lang matou whangainga o result mana ia result pe o mau ai fo ile ma le moli mau. Ia tatou vaila au ni ine whaiona whangaina ile angere so solo so le whangaina ia le ia lau papa o whale. E wai mo meo lau lau. Yep. Mo meo no foa. Wale hanga aso. Aki ka maa. Aki o ngingi o lele a. E wai koe ko olu ngingi mai la lo meo le lau lau manu foa fo ile. Mea ia sa ka kaunga awangi au mea umai ngoar kai minga a. Ai a fo. Sa kaunga awangi ko nga o povi fai whala ve lave. Ile a mea e ngoa. Ai a. Ka ko an ko e mea le mangu le. Ka ko ale mau ai. Le angi a. Ia la ka wele minga mkalanga o le kakala o le fiola mai lau langi. Wa ngare avea o mangu umai o a inseki nga o i kongo le vaa ngoa. Wa ngare o kongo le vaa ngoa. Se mangu e le fiola lau langi. Le fiola i kei meo ngoa. Mangu ia kwa kupunga i for kei meo fare koi ma. Leo kala skiki. Ora waria vai kei mera waria kupunga e mangu. Mangu le lenga e va pe se mangu sa ma. E ke lo la mai kau le fa. Sa u lo le lenga. E ke lo la mai kau le kala ngoa. O ngai mangu alo lo kol fai inga le plus. Sa ngai mangu vai aso. Kano ka vai inga le plus ile. Ile avoi. Ile kuse ale e ke fai au kala le kala skiki. Ora kala o vole toi le vai meia. Vai meia ba ko le wo se sa va di vati. O pulu ia fai sa va di vadi ya. Sa vai va le o ko lo ma foi dangi. Pese mang pasa o le lingo to o dangi. Ma ia me si da o ma watu le vai la au so le se fa la me o le mangu. O le matua fa la me o le polling e le leia i lalo. Ai a tingi me la lunga ka lunga fan. Aki ke o pa u. Ia o be ona mo mo si tonu la vai na sa i vai nga sa ma si e maruso ya sokke. Ka ko kamalu o malang. Tama o i fanga ma ko male te ta ia ne uvi ma ko i fanga ia le ia falenga si to a nga o tuala suafa. Ia mana ia le tari mai fo ia le wisa o le nga fo ia nga le pes control sa ma to o wai to wai. Mana ia. Oni sina o tatou vaenga o lo fifai no ono le ofisi tonu lava ia tonu ngata o le tatou new stock lo sa o le stocker ia o le Nepisen ia ma le Florifens ia le lava sa palai
Okay, mana. Ia a fa pe foi lo a fa pe lo e mau le motere sala fa ia lo e su a tu e lo mau e sala fa. Place le ora pe fa so deposit. Ia nga tongi me lava vanga le sala fa. Ia le ka mo e ko e alo ia le telefone le vainu. E mo moli tu ai lo ne pisen malo fly fe. Ia wa fa yana place le ora sa vai o tu ave sa vai. Ia e va ku ngai langa vai tele supply o vai ngai lua yo funga le imsa le longa. Tu sala malanga mai fu. Ia tele to malanga mai tu sala le o sioki. Ai wale o mau le temina ona wa uma. Ona vidi me lava sala fa nei. Ia matu tapena i to e pingi supply to ia vatu ele o fa peona le mau temina lo emana mia. Okay. Malo fa tai. Ia a o ina fa le tonu tulanga peona i tama a ingo so se tunu. E pe o i to le lifa i le tenu ma fa tangata. Tulanga o fa toanga ia le ka ko mo mawinga ngere ka o pingi singi o sole. Ia o le mea moni ia. E pe ia o kau o loa kau soau. E fua o mai kau o loa. E alu lo i runga le tau o soau. E alu fo i runga le tau o loa. E oe. A alu fo i lai runga ma kau o pasese o pasi ma tex. E at the end of the day. O ka ngakalau kia lea ki ngā inga. A leo te mai tau atu. I o le. E pa ua o loa. E oe. Fa loa fa toang. Wa fa kaula oso. A voi le mo fa kari e le result ala wari. Wa el tinalinga fa menga fa ka oso. Ah, o mala oso. O ma oso. Ala utu ta pena mine wi mo ro pro ke tire te foi. E fa ya oso lo mo fa nga ni wi mo. Si me o musu mai oso ia. E wala o vai oso. E le ngaka ma fa inga vili e de pu vole tu lo ko le kalo por kamu. Ala wa ai oso lo ngo winga e o ai mo me o rua foi ai inga e vili. Que o fu. O winga ko inga me foi de ore oso e fai no mo ke pula. E un ke o ku mo se fe al. Tolo o se va mero ka ma se va ko oso se e ku ol mak fa e. Or ba ga ya wa ile ngate chalom fa. Jamu. O se me e li pu po ke ronga mo fandi fikira ku u e ke va ai fa ko anga sa o le iso fa ngai o so le ai le ai ke rola le se senga ma fo anga ling fa ngai fiki o pala sa pala fiki pe e lagu grey ho le lagu pe kaulang mumu pe kaulang mumu ka va ngale pe ma nguki vo le pala pe va pe ngai pala le pala vai e ngo mai se ai ga va kula o masingi va pe va se e se ku ngamba ia ko foi wa o fica ele mo meu ku ngamba o ka mo ngai le ku ma ke we ka o ko ngai e sa o ka ko inga voile ka sa ule fe au e vakule langa ko ang sa varios ka meki marko ia ko vara or ko pero ka ma a uma fangar ko inga mai ale nga lulu ko ia kule au ba ga wa o igolo o mo oso ia ya o mga misa oso ki ka ho e fa kai ka ia isa u ia u ia fa ngala fos ka si ai ka kai ka ila oso ya la le ole mo terminate ai mga ai fa sau ok au popola sau due fa popol fa tolo lo ye o le o ka mai ia oso ia oso tolo fa oso tolo au no vo nga ai langa ese nu ia tato ye pe va tau ti monga a tolo manu ia sau generator tau generator. Ta ua tele tau poka la mero fa ma in mero pe pau. Fa ma isa on mero sa. Ya wole to fa ilonga la vasi e wi o ye pe pau en fen pe tele fa ta pe fen pe dia luanga yu tele mo. Yo so voi va na pe ma foi va so ke ngi. Sa so. Ya al polenga ma fa ki Ya e fa lenga nei me to tino. Ye ono ye le no ele o mainga luenga nei tatu company ta fenga luenga ile pe pau. Ya ta pena lo la sa generator. Ya fa pe foi o ye fenga me alo fa foi ile mo ni masina. Fa ta so generator te fa me alo fa se ta so e fi me alo fa ye. Ai sa. Wa e nga tsa sam e nga yu terva e nga foi sta blanga ye tsa machine nei ese mal lo tsa machine lua decimal 5 tau decimal 5 fa valu ia ono decimal 5 ia pole i va fe foi ia mal lo si o what tsa generator lo ye ia man nei tsa generator ia tsa change generator e tsa inverter generator tsa generator le na on vibrate lava lo me de na mai lava sudu e malu na ola le tonu e le tinga i tsaringa le po o ma le ola tsa msinina pe o tele la foi fato anga o mana e fa tau ia tata wafi o no le
Tulanga fo ile la o pe wa lo ai fe au yu tele manga para kai de telefoni ia fa ola i male speaker fo ile Fai fina avelo kipo kia bleu. ia alo mal kipo ia mole ke lo melo o fa ile si au fa fa ko anga yu kalma ko piku mol fa la wila tu lo le fa fo la tu tole o ko mal fa la wila ia ma fa ile saka ia sa ko e fa ia mal mo ko sa io ile ka fa la wila Mo ko tulu maga ko. Ole fe mai tala nei fe toanga. E ko e alu for ke me ko e kafu ia. Ia o gale fa fa ko kasi. E ko e alu longa kai me ko e kafu ia langa me ai ma ko e ia nga fa ia saka ko ia fa fe au fu a mer ke me vela sa. Ia ku ia le mo ko ia fa fe au o ma fo ke me ka ta fa toanga ko se fe longa kai ni. Ai ke rola ni nua. O te le yo swing ale la na shift ia le te lo ai nga Samoa. Ile si ti o le tau suau. Pala masa. Ia walanga o le si ka o suau ia ka ko va ai le la ka ko mori ma winga te le swinga. O le atele ne toi fo i tanga tai vai nga ia tai pe o le pa mu o le afi. Walanga si fo i marka o le kesi ma vai nga ke le o swinga. Ar ka singe lima kala. Lima kala ma le lua senge e kal singi. Lawa ye ngai. Ya lima kala kolu kasi le kiso. Le kiso. Ol peng singi aku sa ko e kasi senge a ko fa kala. Al ke le ol me sa o ka ko ngu o le option. Ya. Le winga o kalanga e ma fainga le o mukuka. Fai ai vaenga ia pe koe fai le saka o mea ai ia. Kere option nang o whangua ma whale o kere o ainga. Moni. Ia. Ia, pune wata wale mela ato e lidi fai ele mana aula tunu. O le whato anga ma tonga lau aina. Oi. Ia, lau ta pena mai fo isia ia na nei wha miringa. Tau ngō fia le tasi le pepa le wha miri. Tasi ia le pepa na o le tāla. A o le tāla le na. E fua matupunga mai le tele o tāla te mawin. Ele ngata i le whonga tau mawha. Maua ele se ele ni tu e whātau nātu. Ia em whai whauna i ele no le te o lofa peto nei te koe mō nei tatou a whalapotonga po mawhanga lele. O le ai o tamaitai Sam tūnanga wapena. Peo tūlanga le whai e te mālo di maola. Mikaeli. Ia e se la sau o tūlanga no sau ngai a di maola. Tau tia tau di maola. Ia o te mine. Au tatou tino whai. O le manuia lilo le tatou le tatou nofo lava ma tatou mana i o tatou li mengalue ina e tatou whanua. Ia o soasoni te lena pe ore na watau o le whalolo whatonga. Helping you grow. Mātou te soasoni la watina e. I so o lava se vahanga te mna mi soasoni le mea whaingaluenga. Ia wala watina e tau matamata. Ia mana tina e wailonga na ia o emna mi soasoni le company. Tali le whalolo whatonga i so o se mana o lo tele latnu. Alo, whawtai. Ia, manuia o whaiva nei aso timo. Ia o e manawa. Ioi. Ki o fosat. Ioi, rai koe au le whali. Ia, whawtai tele lava toronga tau manua. Ia malo fisa malu mula mnowha au mwhawena mauwal nea mnoa e tō lau taini si o loa o sa unanga company. Mana tua ia tato unanga lunga penga te whailangil Samoa Market. Man mai Samoa.co nai manukau. Non kiriki lava link. Pai sa whaatau whanau au unanga pikin. Nai te whalolo whatanga vei tele. O sa la whai sa le longa ia malala i nei funga lei. Ni ma testo tasiono, luolo limon fitu, ma le luolo limon walu. Samoa Agriculture Store, helping you grow. So far, so for Samoa.